Agent 540! Napalapas, kilata nakaring ni Agent 540, idada ng paltog, iti tawa ti silid na. Bimaringkwas kat timanaw iti tawa, ngem apag isumat ti papanaw, tinakamotorsiklo, ngay iso ti maatap api maltog. Nakigtutmet ni Shirley, ti balasang akabagyan ni Leonardo. Nakarik na iti danag na ito'y, ngem kinuna ni Leonardo, apunasan na ti panagdandanag na. Gaputayaban na ti may sapay akabagyan ng agnagan iti boyong tapno at dakadwada. Iti may sapalay, nagumong dagiti maatap ang managdakdakas. Simangpet ngamin ni Berto Gardo alias Pingas, nga iso ti Pangulo da. Nakalibas na ito'y iti pan nakaibalod na iti munte. Naragsakan dagiti kakadwana, kang ronan launay ni Tina, akasingadan ken ni Berto. Itagagayam denggan nyo tituloy ti serye tayo italaras iti drama tayo na pauluan. Agent 540! Jak sinaan ita. At tapag aday dyan nakamotor tinang paltog iti tawa ti balay ko. Sa di naman titurungan nyo, surutin kayo. Matlahanin ni Manong Leonardo amang dagas kanyak dito yan. Imbaga na nga urayat dito outpost. Napanan na nga taaya. Teksak man. Barang naka-on ti cellphone na ita. Sigud nga min ang naka-off ti cellphone na. No awan namnamaan amang kontak kan kwa na. Shirley! Manong Boyong! Anya tira ramidam dito eh. Imbakid diya tadyak nagdiretso iji balay da Manong Leonardo. Awan laki di ti madanon ko ataw ijay. Tadda ka matgando iti tiyendaan. Uwan, ururayat ngamin ni Manong Leonardo. Kasta? Nakisakayak iti motorsiklo na, ita imayak na kitsyenda. Kunana adagasen nak matla dito eh. Awan matlaang. Kasta ka di? Uwan, Manong. Adamot traveling bag mo. Umay kan agyan dito eh? Wen, inawagan nak ni Manong Leonardo. Madanagan, nawan kadwam iji balay na. Wanda papanan na. Uwan nga rod. Mabuti nga klakit din no awan kadwak ijay. Apay? Ada nga min nang paltog iti tawa iti silid ni Manong Nardo. Anya? Nakabutbutang. Amang ano iramraman nagtagpangpanggap amang patay ka ni Manong Nardo. Hindi ka madanagan. Adakon. Makipagyanak iji balay ni Manong Leonardo. Aging ga maaprobaran ti papeles kung agabrod. Ti cellphone ko. Hello, Shirley. Manong! Uray din akong dagasan iji police outpost iji sangot ti tiyendaan. Ne, apay ngay? Ayan mo. Ada akong diti balay. Simang pwede ni Manong Boyong. Kat nakita na iji pangururayak kan ka itay. Kastaya. Okay. Naimbag nga rin ta nagkita kayo kini Boyong. Kinapudno na. Saan ka talaga ang madagasitayan? Tada sinurot ko tao. Anya? Sino Manong? Tay maatap anang paltog iti tawa ti balay. Ala, aganad ka Manong Agsubli ako niti ini. Sana bare? Taamo kon ti barangay a posible a paglimlimangan da. Agan-anad ka kumakanayon Manong. O sige, bye. Bye, Shirley. Ay. At damot pagimbagan na tikadwa kiti balay. Gamunod at duma. Nasa isayat no solo flight hak. Tawan niya alikakak amiramraman ni tigulo kanyak. Pumanaw akong dito eh. Anya nga Tina. Anya ti madamag iti panagpaliw mo iti balay ni Leonardo Falcon. Talaga nga da kabalay na, busing. Saanin akas idi nga awan kabalay na. Nasayaat. Kanayon idi anak karikap ti balay na. Ngam ita, addan sa bali at tao ijay. Asino da? Panagkunak at babaw na jay, busing.
Kabagyan na nga ta? Jakla mo, bossing. Ngam oray asino pa'y dayay. Patyak amariribukan mat ni Falcon. Nadadakas amapasamak na. Ne. Anya ti kayat mo asawan, Tina? Bossing, planuan tayo anaimbag tinapanunot ko. Ngaramidan tayo. Ibagam no anya data. Kidnapan tayo di agbambantay ijay balay na. Anya? Saan kit din anapintas tinapanunot ko, bossing? No kidnapan tayo ti asino man anapatagkan ko na. Daitan ti gundaway tayo amang patay iti dayat tao. Siyempre, at dantun balod tayo. Ayos ah. Mayat! Mayat tinapanunot mo, Tina. Talaga ka sa pulan dagiti masetas timang taripato kadakwada, Shirley. Kita ma? Nangragan dagiti yoporbia. Wen nga rod manong, takasan umat ngamin. Kaslaawan agigyan iti daytoy abalay. Kapilitan na kasta ah. Tasan mo't ngagtaltalin na dito ni Manong Leonardo. Angam, nakabutbutang mat dito'y nadaduma. Abay, Asidag ti paggad. Kasi di kalman. Adda nang paltog iti tawa ti balay. anya? Nakasapsapa. Ngam adda-adagos mangriribok ditoy. Adda nakamotorsiklo anang paltog iti tawa ti silid ni Manong Nardo. Asino? Dayta ti problema. Saan nga amuno asino? Kat iso ita ti sapsapulan ni Manong Nardo. Nasaya tadakan, Boyong. Saan ka mabalin na pahayan, Manong Nardo? Kakaiswa na napanunod ko tinagawid dito probinsya. Adda nga mission ko dito eh. Isumot lagaya. Di, kasano? Pumanaw kan tumot lang, no malpas ti mission mo. Kita ito. Ngam, naikadang kon ti maaramid dito eh. Inton pumanaw. Anya ti maaramid, Manong? Saan kayo pumanaw dito eh? No, may datatang kananang mo. Kastamot ti tatang kananang ni Shirley. Dito'y kayo nyagnahid. Anya? Wan, Boyong. Kaya't kung agnaid kayo dito eh. Dito'y abalay ti makon ko na a heritage house ti pamilya Falcon. Kat dirumbang ang mabaybayan. Kasta ti plano, Manong? Wan, iso kasaritak to, dagiti datakilyo. Idalama din na ni Manong Nardo, Shirley. Nagsaya at magganti ugali na. Katuan mat. Imbaga na kan ganti, plano na? No malpas ti mission na dito eh. Wen, Kat anya ti makunan? napintas. Kayat ko ti kasjay. Datatang ti pampanunutak. Apay? Siyempre, di da mapanawan ti kataltalunan. No dito iton ti pagyanan mi amin. Kasano matan ti talon mi? Naglaka. Kasano? Agtalon damat lang, Agawid da dito iti kada Sabado, wano Domingo. Sa bagay. Tiket ni Manong Nardo, kat sana mabaybayan da ito eh. Kaya't na maasikaso lata, nga urewan ton dito eh. Wen matkit di Kaya't nagpintas ti kasdya niya. Makapagsisiningin tayo pa yung agkakasinsin. Wen nga rod. Kasaritan to kanon ni Manong Nardo dagiti dadakkel ta. Ay, wen nga. No kayat mo, isuro kang agkarate. Anya? Nasaysayat mo't lang, no adda mo mapangsalak ni mo iti baghim. Nang rona, kaya't ado ti mangisiksikat iti biyag ni Manong Nardo. Wen nga rod O sige, isuro nakman nga rod, Manong Boyong. Sige. Nasayat na. Tanapanunot ni Boyong nga isuro kini Shirley ti martial arts. Okay, oops. Oray, basic lang ti may isuro na kini Shirley. Oops. Dakilabanag daytan. Nalaingag kayo, Manong Boyong. Oops, mabit lang. Apay? Nakita sa kam. Sana ka sa ti posisyon da. Ha? Kasano? Soy.
Kastoy, Mhm. masarap na nakasigurado ka. Tapno saan ka matumba? So, sigurado man natib ka, de takdan mo, bayat ito, nagdandanog mo. Talaga na lang nga gisoro. Bilangan ka. Okay. May isa, dua, oops! Nakayayat idabo yan. Di da mo nga daag dito amang buy-buya kada kwada. So, saan ako niyagpadlaw? Saan ka ngagsublin ijay ili, Nora? Anya, ngam kasanon di anak ta. Amangan no saan ama asikaso dagiti dadakkel ko. Adda trabaho da. Diin ka lan. Tadito'y kayo nga agina. Berto, kasapulan nak di anak ta. Kasapulan kamot dito'y. Malaksid no kayat mon amang halakon iti kasukat mo. Anya? Nagado dita mabalin ko ngay sukatken ka. No day talakayat mo ti pilpilit mo, Nora. Anya kamatan, Berto. No day talakayat mo ti pilpilit mo. Sige, agsubli kay Jaili. Ngam, lipate mon ti amin. Gaputa sukatan kan. Tina? Nakasagana kami iti kaduak, bossing. Oh, at dapat ibilin mo? Ulit at tikang runa na bilin ko, Tina. Aganad kayo. Numadlaw yo nga damang surot kada kayo iti panagsubliyo ditoy. Ikagumanyo ayaw-awan. Nukasapulan. Uray saan kayo pa yung agsubli ditoy. Okay, bossing. Sige, mapan kayon. Kaya't ko nga damay wayat tayo kontra iti dayjay a Falcon. Agagatalan dagiti dakulap ko. Saan lang asika, bossing? Adumat tilinak am ko idi at tiro dayjay. Tasaan nga imobra ti pananggargarik kan ko na. Nadlawnan sa lailo ti lakyan di panang lailo kan ko na idi. Iso manhid. Di ure man lailo ti talaga babae ti panang lailom. Tadimat siguro na ay ayo di tarupam. Bossing mat. Angaw ko lang dayjay. Mala, mapan kayon. Agsakay kayon iti kadwam di ta motorsiklom. Tapno saan anakadkadlaw ti panggapyo. Nasaysaya at magsinata. Agbati ka ditoy. Ngam alerto ka Apa man amakitak ti gagarta. Pagunyak ti cellphone mo. Nawan problema. Maminsan la aring iti cellphone mo. Ngam nadda problema. Jak igdepen. Umay kaadagos iti likodan ti balay ni Falcon. Ijay ti pagpestak. Win, Tina. Di kag kapoy-kapoy. Nasikamat ti makakita. Pagunyamat ti cellphone ko. Kasmatla iti imbagak taramidom. Okay. Oh, bitakan. Agsabsabong dayta kay Mito. Duduugan ng dayta pinuon ti kay Mito dito'y compound ti family house ti pamilya Falcon. Uray mat dayta pinuon ti mangga. Ubingag pa ide, agbugmungan dayta. Nagposkolan na giti gumamela iti amper ti bakod. Ibagagtuman kini Boyong, tapat patan na dagitan. Kayat ko nalayang makita ti kalsada dita. Tapno makita dagos no da sa bali at tao nga marubayan. Anya ti mapasamak ni Leonardo iti dayta gundamay. Gagayem di uliwanad enggen, tituloy ti serye tayo ita alawas, iti drama tayo anapauluan. Agent Fight Buraw! Insurat para iti radyo, ni Leti Astudillo Aquino, ken iti mat direksyon, ni Mary Jane Castro. Technical ken musical scoring, John Lidligan. Isagsabot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540
kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.